Ngabar ayo ngaji bareng. Ngabar ayo ngaji bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Anu, kaopat Nabi Hud, kaliman Nabi Soleh, kagenap Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, kasalapan Nabi Isa, kasepuluh Nabi Yakub, kasebelas Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Su'aib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.